Shubor nagashlam jong unongsan hima. UMDC Katura Badairu Vice President ke BJP Hajala Bernard L. Marak akasgi sajang ula kentat yagijing kena ki pulit ke West Garo Hills bahula dan keti ban peniat yagi kam auria hagajaka gajang u ke belatip kum kerempu bagan. Hau kurwa khubor Bernard ula kerwet kelayu Menteri Rangba Konrad Kisangma dah ke bakena bau Konrad ula penkela kam shimet dah ke bapa yagatanat pulit ban peniaso yagijing kenra herempu bagan bat kawai ke kes pokso ke belajar hubunai rempang. Haga baide bat kani ke kes Bernard ulaong baula ai ke je trailang bagi pulit haga je tokit bat umshim la petre satya. Utai UMDC ula kena badai Konrad ubala betha ke pulit banlik khandrai kate ke jaka ke jau bat ulaong ru bau Konrad ula pendan kam baklai ke board jong ke sarkar. Ulaong ru bagalong ke balingo bau DC baru SP ke West Garo Hills kila donlang ha kate ke jing khandra. Nolor kata ulaong ru baya gajing khandra lale claim the don satya ke search warrant. Hagajing shisha ulaong badai katanat excise ke badai ban pelong gajing khandra. Nrai ha ke badai bat kate gajing ja Bernard ulaong balapen khenlut igi kendon. Ulaong ru bagadai ke jaka shimet jong u bat kadon shabar jo gajing pet ke municipal bat ula kubur ba dan satya ke license namar udai urewlom nrai gajing kena bu peniat igi kam auria kalong ke babakla. Shu ulaong babaro kito gi belasyak kem gi klem dan keti satya banle gi kambe an. Ula kena bagi pulit kila lek rong sya katai gi jaka bat kila pendik gi kena skul gi ba u kersyan ban puli. Dalor kata ulaong bagi pulit kila kena gini kena bagi don keti hagi kam auria ke balong ke bakla shibun. Haba kerwet yu Menteri Rangba Bernard ulaong bagalong ke kam kelung kena yu Menteri Rangba ban penkela sok pedung yu bat gayeng ke sem jong u. Tanah kedau bu Menteri Rangba ula sedang du leer hakasai ni masima. Ulaong ru bagi paitba kila du jing syania ke sarkar NPP bat kalalong ke batikna bagi NPP kan sesyak pelim bagi bubun ki jaka haga election. Bernard ulaong bagi jing persyang men bentok beriaya u bat ben pendik bagi bahing hasam bagi nong kersyan jung u kalapau syai kedar. Ula kena bagani ke jing penihar keput persyaya u ke kedau syak jing tumu besni jong u Menteri Rangba. Syu ulaong bagi BJP kalara igi bubun teli gimat ki bedai bat ki kambe an balale de NPP bat minta Menteri Rangba upen dan kam ke bor jong u ban pinti kena bagi BJP kat om job buat tang we UMLA ru Meghalaya.